Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau mancing ke wilayah Babakan, Cirebon. Jangan lupa subscribe guys. Yes, kita menuju lokasi guys. Weh, aing kamera wa. Ada wa Abeng. Nah, Bupati Babakan. Guys, semua. Kayak lu apa ya di nuke ya? Mauhan di Mawi Hejo. Ya cang, awe ampel ini. Kita menuju spot guys. Wah. Mau nyebrang sungai guys. Guys, kita penuh perjuangan guys. Kita melintasi dua samudra guys. Airnya lumayan guys. Wah. Kalian guys. Sampai basah-basahan guys. Alhamdulillah guys, kita nyebrang dengan selamat. Tempur guys, ledok guys. Tua Abeng penuh perjuangan guys. Mau ditolongin sama Om Cemet. Kita harus saling membantu guys. NKRI iya dong. Oke guys, Om Cemet lagi tali timba guys. Lagi beberes. Dan Mang Acang. Ada bintang tamunya guys. Ariel, Wa Abeng. Udah sekian lama gak ketemu. Makin ganteng saja Wa Abeng. Rezekinya lancar, sehat selalu. Kita lagi ada di dekat rumah Wa Abeng, tepatnya di Ciwaringin bagian lor. Wencan menang guys.
sama Mang Acang guys. Loknya nih ya. Mana liatin guys. Ya, keting. Keting, ikan keting, lumayan guys. Wabeng, setrek guys. Ikan tawes wes. Wih. Memalukan. Dapat lagi guys. Baradang cuy. Mana ikannya guys? Gak kelihatan. Aduh. Kecil tapi lumayan guys. Buat rencang mam guys. Wah mantap guys. Waktu menunjukkan jam 12.20 guys. Lanjut guys. Guys, mantap guys ikan. Lea lalawak guys. Ikan bodor. Mang Abeng hokinya efek kopi gude. Years later. Assalamualaikum guys, kita lagi di daerah Rajawangi bersama Om Cemet ada di belakang saya guys. Jangan lupa subscribe. Guys, kita di lokasi kedua guys, tepatnya di Desa Rajawangi guys. Di sana ada Om Cemet, Mang Acang. Wow, banyak guys yang mancingnya guys. Wah, tarikannya mantep guys di lokasi kedua guys. Wah, babon guys. Mana guys? Lihatin guys ini guys. Wah, mantap. Mang Acang. Sip. Lanjutkan perjuanganmu Mang Acang. Guys, kita mau pulang berhubung udah jam 16.30. Om Cemetnya mau pulang guys. Mang Acang di depan. Pulang dulu guys. Hubung cuaca sudah parwek guys. Oke, guys. Bukan sedih.